Dobrodošli, dragi moji, na kanalu Lenormand Ela. Hvala što ste tu, hvala što ste sa mnom. Danas radimo jednu temu, spojit ćemo opet dve teme. Znači, šta želi vaša osoba, šta osjeća. To će nam biti prva grupa. I dalje će se boriti za vaš odnos, vašu konekciju, prva grupa. Ako se dvoumite, ja kažem, poslušajte obe grupe. Druga grupa. I imamo treću grupu. To je taj dek karti. Znači, šta želi vaša osoba i hoće li se boriti za vašu konekciju. Znači, ovo čitanje iz vaših komentara, tako da ako se dvoumite, poslušajte obe grupe, prva, druga, treća. Ja ću na kraju iz ovog deka izvući karte, znači ovo samo da vi odberete grupu, zamislite vašu osobu i hajde da vidimo šta je to što vaša osoba želi. Prvo, veliko hvala što ste sa mnom, što lajkujete, šerujete, komentarišete videa, to sam beskrajno zahvalna i što smo u svakom danu sve u većem broju. Tako da prva, druga, treća. Mislim da ste se već odlučili, pa hajde da vidimo. Pozdrav za moju prvu grupu i za ovu karticu, znači šta osjeća vaša osoba trenutno za vas. Hajde da vidimo u kom smjeru ide čitanje. Svi što ste prvi put na mom kanalu gosti, želim toplu dobrodošlicu. Još na samom početku vidim jednu čistu emociju, vidjet ćemo da li je tako, o kome pričamo i šta pričamo. Samo da izvučemo karte. Ovdje pričamo o jednoj osobi koja ima osjećanje za vas. Ovdje pričamo o jednoj osobi koja itekako ima osjećanja. Znači, još na samom početku vidimo da vi ovoj osobi, znači, moguće da je nešto za neki na daljinu, možda ste iz nekih razloga udaljeni, ali ovdje vidimo želju da se, ako je trenutno prekid ili ako je toplo, hladno, i da su nastale neke poteškoće u prošlosti, vidimo da osoba želi da se ponovno konektuje i hoće. Znači, moguće da je trenutno između vas tišina, jako slaba komunikacija, jako loša komunikacija. Znači, ipak vidimo karte koje kažu da vaša osoba želi ponovo da bude s vama. Znači, ona vas vidi kao jednu osobu koju ne može da otpusti. Ovo je neka tiha patnja, ja bih rekla. Vidim da je ovdje prekid, vidim da je ovdje zastoj, vidim da je ovdje neka poteškoća trenutno. Znači, možda u prošlosti su bili neki potezi malo, prosto se vidi neko kajanje kod ove osobe, tako da ova osoba, ja bih rekla, na samom početku želi da se pokrene ka vama. Ona ima želju da se pokrene ka vama jer ovdje postoji emocija, postoji ljubav, ali postoji neko balansiranje ovdje. Znači, osoba kao da smatra da treba neke stvari u svoj... Da, želja za novi početak, želja da se opet konektujete. Zašto kažem opet? Zato što vidimo ovdje kartu koja ukazuje na to da je ovdje moguće tišina između vas i da ova osoba je između dve životne situacije, da ne ulazimo u to da li je trougao ili četvorougao. Uglavnom, ova osoba, postoji neki period ili situacija koja vas na neki način udaljila. Da li je to geografska daljina, da li je to, ne znam, daljina jednostavno svako svojim putem pošli, ali kao da nikad niste se, ne znam, otpustili, zaboravili,
Moguće da je daljina u pitanju za neke vidim da je tu glavnu ulogu odigrala, ne znam, neka poteškoća koju je ova osoba prošla. Da, tako ja ovdje vidim situaciju. Da, ova osoba želi da vam, kao ovdje je prisutna ljubav, znači ljubav koja kaže nešto što je na duhovnom nivou, čak možda ste zamislili neku osobu iz porodice ili poslovno, nebitno, uglavnom vidimo da ste jako povezani ovdje s vašom osobom. Hajde da vidimo šta kaže ovdje, znači vidimo da ovdje je jedna čista emocija, pa čak kao da nije dovoljno bila, ne znam, neka nejasnoća između vas, ne nejasnoća, nego nedovoljna stabilna u nekoj prošlosti. Postoji nešto što osoba želi da vam ispriča, postoji nešto što osoba želi da vam kaže. Vi ste za ovu osobu, ja bih rekla, alfa i omega, početak i kraj, pa bez razlike ko je birao prvu grupu i kako se trenutno osoba ponaša. Hajde da vidimo još malo. Znači jedna čista emocija koja je zatajena, ja bih tako rekla, koja je nekako u tišini, trenutno je u tišini. Hajde da vidimo neka dešavanja, da li će se ova osoba boriti ili ćete. Ja bih ovdje, da, karta sunce mi je sama ispala, tako da bih rekla da će za vas, za mnogi od vas ovdje sudbina odlučiti. Znači karta sunce, ovdje je jedna bukvalno čista emocija. Jako je tužna osoba, jako je razočarana. Hajde da vidimo još neku kartu. Da, ovdje je reč o osobi koja je vaša srodna duša, mogu slobodno da kažem. Da li ste bili u vezi ili ne, ja bih rekla da ste možda bili nešto na početku i to tako se završilo, svako na svoju stranu, i jednostavno ovdje čak možda i dugo vremena nemate neki kontakt ili komunikaciju. Da. Dugo vremena, ili pa jednostavno dugo vremena je onako toplo, hladno između vas, ali osoba vas voli, ali ništa manje ni vi nju. Da. Tako da bih rekla da ovdje, da, definitivno osoba vam dolazi s ponudom i ova osoba, znači ovdje je u pitanju jedna grupa koja osoba vas želi za cijeli život. Znači za cijeli život, ne za jedan dan, ne za dva, nego jednostavno za cijeli život. Znam da vas zanima da li ste bili, znači ovdje imamo vatrenu i vazdušnu energiju koja dominira, elemente od zemlje, tako da, dragi moji, i elemente od vode, ali energija koja dominira. Ovdje vidimo jednu čistu ljubav koja vaša osoba bi s vama da gradi budućnosti. Ali nekako ova karta mi negdje govori o nekim, da, već je druga moćna arkana koja kaže novi početak, vaše vrijeme tek dolazi. Tek dolazi, tako da ja bih rekla da ovdje sam univerzum, za neke od vas naravno, nekako mi je mnogo razigrana energija, mladalačka energija, što bih ja rekla da vrlo moguće da je ovo nešto što je na početku, da ste zamislili osobu s kojom ste tako još uvijek na nekoj bazi prijateljstva, ali da li ste poslovno povezani, da li ste prijatelji, to ćete vi najbolje prepoznati, ali ovdje se radi o jednoj osobi koja vas voli i hoće da se bori. Znači, kartu koju sam izvukla, pozitivan ishod za ovu situaciju, znači dobijate poruku, kontakta, ako ga nemate,
I ovdje dosta bijela boja. Znači ovo kao da je nešto podržano, kao da je ovo nešto određeno, zapisano da mora i treba da se desi. Postoji jedna doza, ja bih tako rekla, kajanje kod ove osobe, ali i kod vas, kao da u smislu nismo se dovoljno razumeli. Ali ovdje dolazi do transformacije, definitivno dolazi do transformacije između vas i vaše osobe, pa nebitno u kojoj relaciji ste trenutno, ali vidimo da je ovdje još na samom početku jaka, čista, duhovna emocija. Da, vi ste, znači ovo je definitivno odnos srodnih pa i čak blizanačkih duša po ovoj karti. Tako da ovdje, ako se prepoznate u prvoj grupi, ja ću sad pogledati prošlost, da vidimo neku prošlost, da vam bude jasnije šta je ovdje bilo. Ali vidim da je ovdje bilo nešto čisto, možda je bilo nešto na daljinu i možda je došlo do udaljavanja iz nekih razloga, morala je osoba da ode, morala je, ne znam kako god, uglavnom vidimo da vi ste za ovu osobu unutrašnja svetlost, ono u smislu ti si ta prava, ti si ta za cijeli život. Ova osoba, dragi moji, ne želi vas za jedan dan. Ova osoba vas želi za cijeli život. Samo malo da vidimo prošlost. Ajde da vidimo prošlost ovdje, tako da vam bude jasnije. Neka prošlost i zašto je došlo do prekida. Da, moguće da je ovo, definitivno ovo je nešto, imamo broj 2, nešto što je počelo putem, ne znam, poslovno, komunikacija, tako je počelo nešto. Znači ovdje vidimo nešto na daljinu. Ajde vidimo neku prošlost ovdje. Da, mislim da ste kliknuli na prvu. I šta se dešava ovdje još? Ovdje ste se upleli neke treće energije, neke treće situacije, životne situacije, kako god, za neke će to biti druga osoba. Znači, nepoverenje ovdje izgubljeno, neka lukavstva. Tako da bih rekla da ovdje možda je neko bio zauzet i da ovdje su priče, ovo je karta priče, znači ogovaranja, gdje su na neki način vas odvojili. Da, znači nesrećne okolnosti, kao da ste se zapoznali u pogrešno vrijeme. Ali rekla sam dugo vremena, možda ovo i traje, ali ovdje će sama sudbina odlučiti, jer ovo je čista, iskrena emocija. Neke laži su ovdje, neke spletke su ovdje u pitanju, zato je došlo i do udaljavanja. Da, prošlost. Da, tužni ste vi, tužna je i osoba, očaj, tjeskoba i kod vaše osobe. Ne znam, postoji to i to da i vi gledate u njegovom pravcu i on gleda u vašem pravcu, ali između vas je tišina. Definitivno, znači, ko će prvi, bukvalno tako, ko će prvi, ali ovdje ja bih rekla da će samo nebo i univerzum odlučiti ko će prvi, jer imamo dosta, da, karta emocije, čista emocija. Ovdje će se neke stvari u neki period izbalansirati, pa čak vidim da ćete uspjeti da se sretnete u neki period, pa sad tako kažete koji period. Znači, tema nam je šta misli, šta osjeća i
I da li će da se bori ova osoba. Ova osoba se borila ili ne borila, mislim da će ovdje sam univerzum odlučiti za vas dvoje i ja bih rekla u jedan pozitivan smjer. Pogotovo ako je nešto na početku i zamislili ste osobu s kojom ste još uvijek u nekoj relaciji, ne znam, prijatelja, prijateljstvo, tako da mogu da vam poželim ovdje stvarno srećno, jer vidim da i vi, vaša osoba, ste nekako usmjereni jedan ka drugome. Da. Šta mogu još da vam dam? Završnu kartu. Da, osoba će se boriti i tekako. Povređena je osoba iz nekog razloga, ali kao da se i ona borila sama sa sobom. Ali jako velika povezanost telepatska između vas. Tako da ovdje mogu da vam poželim srećno. Postoje neke situacije ili neke osobe koje vas ili vašu osobu drže pod kontrolu. Zašto i kako, vi ćete to najbolje prepoznati, ali mislim da ćete uspjeti da prođete taj period, jer će ovdje samo nebo odlučiti. Ovdje imamo A, inicijale C, H, W, N, opet C, Z, M, H, T, opet H, mislim da dupli sam izvukla, opet C, B. To je to od inicijale. Znači, to bi bilo sve, dragi moji. Ovdje je u pitanju ljubav, ni manje ni više nego ljubav za moju prvu grupu. Da ne dužim čitanja, ako počnem da pričam šta bi vam osoba poručila, osoba jednostavno, kratko rečeno, samo može da vam poruči da vas želi ne samo za jedan dan, nego za cijeli život. Osoba s vama želi sve, bukvalno sve, i neki od vas naravno to će imati. To bi bilo sve, dragi moji, za prvu grupu. Mi idemo na našu drugu grupu. Samo da vam pročitam, dragi moji, dek koji vas je privukao je isto karta, znači karta nevinosti, karta jedne čiste emocije, karta jedne emocije koja je podržana i od anđela. To je za moju prvu grupu. Što znači, ja sam rekla, jedna čista emocija ne mora da znači za svakoga da je platonska ljubav, za nekoga moguće da ste bili u vezi, ali nekako se u prvoj grupi jedna čista emocija pokazala. Mi idemo na našu drugu grupu i ovaj dek karti, mislim da to je bilo, samo da ne pogrešim. Hajde da vidimo, dragi moji, kod vas, da vidimo o kome pričamo. Druga moja grupa. Dobro mi došli u vaše čitanje. Hvala što me pratite. Hvala što ste mi tu. Jednostavno, vi ste neko ko mi daje uvek nadu, volju da bi ovaj kanal opstao. I zato kažem, zapratite ako smatrate da vam energija odgovara i da dobijate prave smjernice. Hajde da vidimo šta želi i da li će se boriti vaša osoba za vas. Ovdje već vidimo malo teži odnos. Malo teži odnos. Osoba koja i sama osoba ne zna šta hoće. Čak moguće da ste blokirani, čak moguće da ste jako teška energija. Na samom početku, znači, ovdje vidimo definitivno prekid koji je bolan, prekid koji je baš težak. Znači, vidimo tišinu između vas, vidimo da vas je osoba, ne znam,
obećala, malo me ima, malo me nema, malo ću onako, malo ću ovako, malo ću da te volim, a malo ću i da te sabotiram. Da, takvu osobu ja ovdje vidim. Ovdje imamo raka, ovdje imamo škorpiju, ovdje imamo jarca, ovna. Znači, bukvalno na samom početku vidimo jednu nestabilnu osobu, nestabilnu emociju. Osoba kao da vuče neki teret iz prošlosti, kao da ova osoba, ne znam, sad ja neću da pravdam osobu, ali ne može tako da se ponaša. Malo me ima, malo me nema, pa ne znam, reći ću, ima nekih problema, ne da ne, znači postoji nešto što ovu osobu vuče nekako nazad ili u neku prošlost, ali nikako da donese rješenje. Znači, jedna vrsta manipulacije, jedna vrsta malo me čekaj, malo me sačekaj, pa ćemo vidjeti. Znači, želja da bude s vama postoji, ali sama osoba je nepostojana, nesigurna. Sama osoba ima nekih svojih životnih problema, nevezano za vas. Sada ne ulazimo u to kakvi su to problemi, ali vidimo da su to, ali Bože moj, odluči se gdje ćeš. Kakvi su to problemi? Znači, kao da ovoj osobi nedostaje snaga, volja. Nije ona da ne želi novi početak i da se ovdje vi opet povežete. Čak moguće da vas je u jednom trenutku ova osoba blokira. Jednostavno ovdje je težak prekid. Definitivno, znači, osoba se odlučila da se povuče. Ne mogu da pričam bajke kao što je bilo u prvoj grupi. Tako da, ja bih rekla da ovdje je jako teška grupa koja priča o tome da nepostojan odnos, bolan prekid. Ajde da izvučemo još par karti. Ali ja bih rekla da ćete vi, znači ona traži neko rješenje, jednom je ko sunce, već drugi dan se ponaša, ne znam, u smislu dignem zid i da rešim još ovo, da rešim još ono, obećanja, luda radovanja, ali ja bih rekla da ste vi iz druge grupe, već ovdje je bila neka veza, bila neka konekcija, definitivno po ovim kartama, znači samo osoba ne zna šta hoće. Sama osoba ne zna šta hoće, tako ovdje imamo i lava, ovdje imamo, već sam rekla, znači ova osoba smatra da vas, kod same osobe postoji strah, neodlučnost. Ne može, kao da ne može da se opredeli. 23, 19, 24, 28, 33, devetka, osmica, desetka. Znači, samo negativne karte imamo. Ono što je pozitivno je što vi ste negdje i trebate da date ovoj konekciji. Mnogo je ovdje zbunjena i konfuzna osoba. A i vi, dragi moji, zato što normalno da ste kad ova osoba jednom vas želi za cijeli život, već drugi dan ste na bloku ili ne znam, nema je kako god. Hajde da vidimo šta kaže Tarot ovdje. Šta kaže Tarot za moju drugu grupu? Reći o jednoj osobi koja ne zna šta hoće. Bukvalno tako, koja je neodlučna, koja... Ja bih rekla da vi ovo treba da stavite na čekanje. Mislim da ja bih rekla da odložite ovo jer ovo vas pije. Ova konekcija vas pije. Bukvalno pije, da se ne navraćam. Mislim, ovo je čista bol, tuga, razočarenje. Da. Ajde da vidimo šta kaže Tarot ovdje.
za vas. Da, ova osoba luta, traži, ne znam, put, traži nešto da se pokrene, znači ne znam, znači trenutno ovoj osobi je potrebno, i ovom odnosu je potrebno isceljenje. Jako je nesrećna osoba, ali rekla sam ništa manje ni vi, znači donosi vam nemir, bukvalno nemir. Da. Vidite kako nemir. Kad vidim ovakve karte, znači strašno. Tako da ovdje bi dala fokus na vas, dragi moji. Mislim, ona dođe jednom u jedno svjetlo u smislu, sad sam ja odlučio, sad sam ja spreman da delujem, već u drugom momentu osoba se predomisli. Da, tuga, vaskrsenje, jer za neki će biti sigurno vaskrsenje, ali za neke, ja bih rekla da sama osoba, šta je potrebno ovoj osobi? Pa, ravnoteža, ne zna šta hoće osoba. Ne znam šta hoće, znači dosta je, dosta je, kako da je opišem, nestabilna osoba. Da, ona se prikazuje u neko svjetlo, ne znam, moć, ali nije tako. Pa ja bih ovu osobu opisala kao da se predstavlja u jedno lažno svjetlo. Da. Ovdje dolazi do kontakta, ukoliko ga nemate, dolazi do razgovora. Da li će se boriti ova osoba za vas? U neki naredan period ja ne vidim ovdje neki konkretan potez, osim ovu poruku, razgovor, ali ajde da izvučemo još par karti. Da, susret, razgovor, bit će opet obećanja, ali karta laži, neiskrenosti. Tako da, druga moja grupa, ja ću ovdje probati da vam dam što više, znači, kao da vuče ovu osobu nešto nazad. Moguće to da je daljina, moguće čak da je osoba zalutala na neki put koji nije uopšte dobar. Ili pa ima, kao što smo vidjeli, problem. Ajde, problem. Špijunaža. Trougao. Ovdje je u pitanju trougao za neke. Tako da ste vi, dragi moji, više sami nego s ovom osobom. Tako da može da bude i priča da ovdje neko vašu, ali za manji deo, drži pod nekoj kontrola. Ali sama sebe ona sabotira. Bukvalno tako. Da. Tako da bih ovdje rekla, da li ona sabotira sama sebe i ja ovdje ne mogu da dam konačan odgovor. Ono što mogu da dam je savjet za vas. Savjet za vas, vi što gledate ovu grupu, šta vam se savjetuje, da jasna slika i jasnu sliku imate, znači o ovoj konekciji. Da jednostavno se vratite, da očistite staro. To je za vas. Staro. Znači, ja sam na samom početku rekla, pustite ovo kako bude, otpustite na neko vreme. Da.
Budite aktivni i nemojte da odustajete od sebe. To su poruke za vas. Možete vi da čekate ovu osobu jer će opet da se vrati i opet će biti tu. Da. Držite dostojanstvo, samopouzdanje. Hajdemo još jednu. Za vas. Imajte pozitivnu viziju. Dobro. Dolazi vam nova ljubav. Eto. Ako je za utjehu, dolazi vam neko drugi, neki novi. Tako da to bi bilo sve za moju drugu grupu. Mi idemo na našu treću grupu. Hajde da vidimo treća grupa. Pozdrav za moju treću grupu, svi što ste birali ovaj dek karti. Hajde da vidimo šta želi osoba, šta osjeća i da li će se boriti za ovaj odnos. Pa, samo da mi ne... Aha, dobro. Hajde da vidimo trenutno o kome pričamo. Da vidimo broj 20. O kome ovdje pričamo. Da, moguće i ovdje da je prekid, zastoj. Možda je ovdje nešto na daljinu. Mislim ne, u dve grupe. Ovo je neko ko se odlučio, ne znam, posvetio poslu, financijama. Znači, vidim jednu osobu koja je, ja bih rekla za neki dio da je ovdje prekid. Zastoj, ali ipak vidim da ova osoba vam dolazi, broj 1, kontakt, komunikacija. Dobro, ajde da vidimo što kaže tarot ovdje. Možda je ova osoba se udaljila od vas i da je došlo do prekida zbog neke daljine ili ne znam, da osoba smogne. Mislim da će mi da ovo je dobro, u redu je, imamo dodatno svjetlo. Ajde da vidimo šta kaže tarot ovdje. Šta nam je ispalo? Ova osoba se sama sa sobom borila. I bori se, znači, postoje mnogo, ovdje same karte padaju, vjerovatno ima i zašto. Žele nešto da nam kažu. Da. Kao da je otišla od vas da bude bolja verzija sebe. Tako ja vidim ovdje situaciju. Mislim, same se okreću. Ovo je neko ko vas voli. Povredila vas je osoba, da se ne lažemo. Ovdje imamo vatrenu energiju, vazdušnu. Imamo ovna. Imamo ribe. Povredila vas je osoba, udaljila se od vas, ali vas voli. Ova osoba kao da vodi borbu sama sa sobom. Da. Sama sa sobom. Moguće da i ta priča da osjeća tu neku manju vrednost, da se udaljila od vas, da vas je kao da vas je namjerno gurnula od sebe. Da. Ajde da vidimo još šta ćemo da dobijemo. Da li će se ova osoba boriti? Da, vi ste za ovu osobu nezamenljiv, ali vas je povredila osoba. Povredila vas je osoba nekim svojim postupcima, nekim svojim delima. Vi najbolje znate šta je uradila. Zato vidim da je moguće ovdje, znači još uvijek vas voli, ali ljubav koja boli, baš tako, još uvijek vas voli. Znači ovdje imamo broj 3, moguće da je ovdje nešto upleteno i treće, ali vidite kako, da li je to porodica, da li je to neki treći faktor, da ne ulazimo u to, ne želim. Ovaj put, jer se držimo samo teme, znači da li će se boriti ova osoba za ovu konekciju. Ova osoba ima sve informacije za vas. Možda nemate kontakt, možda ste udaljeni, možda ne znam,
trenutno je prekid, ali ova osoba ima informacije, da, definitivno, znači, posmatranje informacije, jako je moćna osoba, jako moćan karakter. Ovdje imamo vodoliju, ovdje imamo bika, ovdje imamo jarca, znači ispale su karte da osoba je na neki način bila možda prinuđena da vas, povređeni ste, definitivno, znači od ove konekcije možda ste vi negdje stavili ovdje rez, tačku, jer ste u smislu ovdje ovaj odnos je težak i ovaj odnos nema budućnosti. Vi. Hajdemo striktno na temu da li će se ova osoba boriti za ovu konekciju, mada bih rekla da, ima informacije, ali kao da ova osoba čeka da se nešto ovdje, sad, da li finansijski, da li, ne znam, neka druga situacija, porodična, kako god podredi, uglavnom vidim da ima želju i da ste vi za nju početak i kraj. Ali mislim da ovdje je baš teška grupa, jer osoba je jak karakter, tvrdoglava. Vi ne znam da li ćete oprostiti, jer vidim da vam je napravila neprilike u život. Mislim da ste vi stavili tačku, ali uporna je osoba. Hajde da vidimo da li će se boriti za ovu konekciju. Ova osoba želi da vas ima pod kontrolom, definitivno, znači pod kontrolom, znate ko ste, koliko vredite i želi da vas drži pod kontrolom. Zato možda vas i povredila. Jako puno ona analizira stvari. Znači, da li će se boriti za vas? Da. Da, rekla bih da. Ovdje karte same padaju. Znači, ako vi ovu osobu odbijete na neki način, da kažem, ajde, odbijete, da znate da, same ispadaju, da. Ovdje vidim da ova osoba patit će, jer znate zašto? Zato što je ona svjesna da je propustila priliku i kod ove osobe prisutno kajanje, prisutno to da je odigrala neke poteze jako pogrešno i jako bolno i da je to kod vas bilo ono u smislu povredio sam te, znam da sam te povredio, sad sam svjesan i znam da si ne znam, tužan kako god, jer ali želim da se vratim s tobom. Shvatio sam svoju grešku ili će shvatiti svoju grešku. Tako da bih rekla da ova osoba će se boriti. Ovo je jako moćan karakter koji neće tek tako odustati od vas. Kad gledam neku prošlost, ja bih rekla da ova osoba vas je povredila, odgurnula od sebe iz nekog razloga, da li je to, ne znam, posao, da li je to financije, da li je to porodica, vi najbolje ćete znati. A ja ovdje vidim baš bukvalno sve. Tako da, hajde da vidimo ove kartice, šta će da kažu za vas i vašu osobu. Da, jako puno razmišlja osoba o vama. Želi da se izvini. Ne znam da li ćete primiti izvinjenje. Jako puno razmišlja. Definitivno dva put karta koja... Da, ovdje je jak karakter, jaka ličnost. Znači, ali niste ni vi bilo ko. Da. Dolazi osoba, napravila vam je haos u život. Vidim da su bili i neprilike, i svađe. Pa svašta nešto je ovdje bilo. I laži, i manipulacije, i izdaja.
prevara, špioniranje, ali ova osoba dolazi. Definitivno na samom početku vidimo, moguće da, karta opet koja se ponavlja da ne može da vas otpusti, i ako kažemo da li ova osoba se bori za vas, ja bih rekla da. Da, pomirenje, znači pomirenje stoji ovdje ukoliko ga želite, normalno, ukoliko niste stavili tačku kao što sam već vidjela, znači dobijete neke informacije, možda od prijatelja, možda i od samo osoba, znači dolazi kao u smislu, vidim daljinu, vidim da je daljina u pitanju, neka daljina, ali vidim da želja je prisutna. Sad, da li ćete vi ovu osobu prihvatiti ili ne, ne znam, ili gledate tek tako ovo čitanje. Ova osoba kao da se savjetuje s nekim kako i što da preduzme. Dobro je kad je svjesna što vas je povredila i što vas je nekako javno posramotila ili dovela na dnu, ali javno, sad javno ili nejavno, uglavnom vas je dovela u jednu energiji da se osjećate manje vredni, a nije tako. Vi ste osoba koja zaslužuje mnogo više. Da, podcenila vas je, kratko rečeno. Ova osoba vas je podcenila vašu vrednost. Ali ipak vidim zbližavanje, da pogledam vašu energiju. Da, vi ste ljuti na ovu osobu, definitivno vi ste presekli, vi ste već donijeli rješenje. Da ovo stavite na pauzu i da presečete ovu konekciju. Jer ovdje ova osoba kod vas pravi konfuziju, nemir. Da. Ova osoba pravi nemir, znači deluje vam baš i na psihu, pa da. Mislim, sad ću baš pogledati, ja bih rekla da vi nećete dati šansu ovoj osobi. Vi ste davali šanse sve dok vam pukao film, bukvalno tako. Da, dolazi ona, ne znam, s pričom da je imala poteškoće, da je nju teško bilo, dolazi ona s pričom da je sad stabilnija i da želi da promeni pravac i da se pokrenete opet zajedno, ali ja ne znam da li ćete vi dati šansu. Ajde, baš me živo zanima da li je ovdje veza, brak, šta je ovdje bilo, vidim neku daljinu, vidim distancu. Kad kažem daljina i distanca, to može da bude i da ste se udaljili od ove osobe. Ajde da vidimo šta je bilo ovdje, brak, veza, ne znam šta je. Ajde, ovaj dek ćemo da vam bude jasnije. Pošto ovdje baš se osjeća potreba da vidimo šta je ovdje u pitanju. Šta je ovdje u pitanju? Jako tvrdoglava osoba. Za veći deo bih rekla da je ovdje bio brak ili duga veza. Ali ova osoba ima mnogo tajni. Mnogo toga je, da, povredila vas je. Udaljila se od vas. Ovdje vidim čak i neverstvo, sad možda bukvalno i neverstvo. Ovu osobu je povukla neka pogrešna strana, neki pogrešan izbor. I sad vidim kajanje, sad ono u smislu je sad ajde da budemo opet zajedno i da ponovno se konektujemo, znači
karta, na dnu špila imam kartu kuća, tako da može da bude da ste s ovom osobom živjeli zajedno ili imali plan da živite zajedno, ali rekla bih da je ovdje nešto ozbiljnije bilo, da je osoba otišla od vas smatrajući da tako treba i da se udaljite, smatrajući da vi ste u tom momentu loš izbor, u nekoj prošlosti. Loš izbor i odlučila se za nešto drugo. Sad nećemo ulaziti u to, ali vidim ovdje neki neslavan kraj. Baš tako, neslavan kraj. Vi ste jedna duša koja je, imamo broj 23, duša, osoba koja sam već opisala, koja može da bude devica, može da bude riba, može da bude rak, može da bude vi. Daću inicijali ovdje, da vam bude jasnije, jer ova treća grupa mi je najteža. Osoba koja voli sve što je, sve što je prirodo. Osoba koja je bukvalno doživjela pakao, vi što gledate s ovom osobom. Da, izneverena kako god. Znači ovdje je reč o jednoj konekciji koja može za veći deo da bude brak, zajednički život, ne mora da znači uvijek brak. Ajde da vidimo inicijale, bit će vam lakše. Šta imamo? Ovdje A, D, Z, hvala mi, E, D, R, C, T, šta imamo još? Ima, dobro, S, J, to bi bilo od inicijali, ne znam da li sam rekla horoskopske znakove, ali priču sam rekla, tako da to bi bilo sve, dragi moji. Ja bih ovdje izvukla savjet za vas. Savjet za vas, i to anđelski savjet, ni manje ni više, nego dobro, samo da izvučem pa ću da pričam ovako. Ovdje vam se savjetuje da energiju koju trošite na sve ovo, da je vrijeme da se sačuvate i da izaberete novi put i da situaciju sagledate od drugog ugla. Znači to vam anđeli savjetuju. Promjene, znači morate da napravite neke promjene u svoj život, jer vidim da ste mi i tužni i melanholični, jer ovo vas je baš dovelo na dno. Znači prosto je za žaljenje. Ovdje vam se savjetuje da se pokrenete. Da se pokrenete. Sad šta će biti s ovom osobom, neka ona sad misli i kuka nad svojom sudbinom. Pozitivan ishod. Za neke će biti pozitivan ishod, ne sumnjam. Povežite se s prirodom. Dobro. Ovdje vam se savjetuje da se posvetite sebi. Kratko rečeno, znači šta ima ja tu da izbalansirate neke stvari i da shvatite da ste sebi potrebni. Znači, ne dozvolite da prošlost stvara i umara vašu dušu. To vam anđeli poručuju. Tako da bih ja rekla da ste sad, morate i trebate da se udaljite od ovakvih osoba, situacija neko vrijeme. Vidim da ste tužni i da vam treba pažnja i da vam treba, znači, ajde da izvučemo još jednu kartu. Baš mi je žao za treću grupu. Ko je birao treću grupu, ostavite ovo na pauzu. Pokrenite se napred. Znači, svaka karta govori o tome da se pokrenete napred. To je savjet za vas što gledate treću grupu. To je to, dragi moji. Zamislila sam se na treću grupu.
Tako da uzmite je ako smatrate da ovo vaša grupa nije, znači samo je prepustite nekom drugome, ali ova energija pokazuje i same slike pokazuju da treba da se pokrenete i treba da izbalansirate i da date novu energiju sebi prvenstveno sebi. Da. To bi bilo sve za ovo čitanje, a mi se vidimo u nekom drugom. Pozdrav!